Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subject dari ma'ifinin kaya jawain itu review te ya sisi mana niya ini ako magsara si kaam masalan kitabul buyu' atau kitab al-bay'a inta te humali ba sa kadwe sa balik te pwede dadyan ito ini hatihan sin bay'in hatihan sin bay'in tapi ito mo beli magsawsang ka sabi niya hatihan magsisara mubadalatul mali bil mali tamlikan wa tamalluka ini magsambi pangaro ka ipente magsambi para ba sin kasi sin dia harus pwede pag-sin pag-sin sa mas pwede tawag magbeli supaya si kao isab ini si Ele, duk si kau ini sab, si Yene. Alhasil tamallukan, matablikan. Asal-asal hukuman si magbelihin, asal jaiz, jinari. Malingkan din mga sasabniya dalil o iwan na sa jinari. Tiga asal-asal si Kemon. Kahit al-muamalat, jinari. Sabang niya ala dalil. Asal gay pa ito panganjaran niya, iya pwede rin dinarihin. Alhasil pwede si may pagpili, si may painte, may pag-utang, si may bayuan kayo, basta si muamalat, si antara may pag-saumadjano, luksawet mo, asal-asalan jaiz. Sabang sin ibadah, ini asal-asal ibadatin al-hadru wal-man'u illa bima warada ad-dalil. Asal-asal ibadatin asalin ang kipahali kan at-tawaqquf, at-tawqid. Asalnya dalil. Melainkan din sa bangkain te yan ibadat na taga-dalil. O iniyan pa inte hininan Suwi pa ito hinang. Pagigigit mo kadali sa maghinang kaya mo ba ini na abada. Tagasalakan. Bangpa ito ibarat na maghinang halablaki. Ito mo kadali palampas, bigay manjari. Kaya nagkulangan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Ginar wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan ay pa ito magdagangin. Dukinaram ina ribahin. Pagka si jaman hello, gay ka magpinig gue deh. Ano sari di riba. Lu baik sari itu. Karena yang pun tahap tersebut tu nasi manamia pasalan syurut may ar-ridha selainnya apa ente pag kabaya be baya apa ente bineli lu baya usap apa ente meli apa ente samia dumay ileges. Begini awan Banggebeli no kuyuan. Oh anda kyo. Nang given the gisahin pagdalangin, pagdalian. Ignore so yan. Katawan din sa garar wal jahala. Gusto rin parupang. Yung katawahan na mag-intang ibinalino, then niya alay dangangan ko. Nagay katawan mo, kung sa'yo bantok niya. Sampai paasik pa rin natin si Garar, inabayul abiq, wasyarid, ini magdagang, mabilihan ba kayo ipon, bagi si Jaman Tagnal, pabilihan siya ipon,
tahala be palahi kan beli hubben ni pun palahi bisa mungkin tahu may lahi pa taran men bang dua itu Rusia gitu makajari wasyahid demikian dengan unta lepa sapi lepa kambing lepa pinansikao ni pagalihanku ini pwede makajari atau yang sampai manuk-manuk panin may kangok pwede kang panin dito man pagalihan ko si kao may kangok magpanin niya ay makajari ano ba yung makajari ano ba yung si kao sama mga tuwa itu nawe dok tasabot to sa bahato si Manamiaan gayo sa makajari men mabelihan duman siya sabot ato demikianan gayo sa makajari bang gay mag-even painte buwan bagay na rin gay mag-even ina siya men pabelihan ano ko niya pangalan ko niya kaya si may haraj yun tapit-tapit ito pa rin gusto mo nakakaan yung doon jabay doon hindi ka mo natin siya ومن شروط البيع سبيكني أن البالغ يسب عاقل رشيد ترى أكثر بالغ وهي مكانة مبليهان نون مبليهن نجي دي مكجاري وهو دام مبلي مجيب نخرج من فأنت يوم الولد تاهل تروح سامبو تاهل دي مكجاري right sa makajari nagbali yan si gantaan nila isa mga may halga-halga may 20 riyal atau 10 riyal tao na bigyan ulit pinag-level-level usap pa tanungin na makajari may pamilya may candy may pambang na makajari pa ito sa niya yutasab ila hadith menunjuk kesalahan riba kena pada Rasul sallallahu alaihi wasallam man Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذن بعد الحديث ده إن تحديبي يعني فأنت معنى سن رباحي سحديثته الذهب بالذهب يبقى قداري فأنت كيو وقبلي بلاوان بيسي بلاوان ممكن يأنن مج مكسالي أتوان بيلق سبيلق مكسالي أتوان إسابور layagen bisi layagen مكسالي سعير demikian dia bisa kaya kita dapat syair ini tu si lahat aram Harus dulu gue istipalai istilah. Aku istipalai Kadel aja. Ini alen Dawa si kita Menjawab ya kan Bor Buat tamru ditamar Atawanin Hulma Pisi hulma Hulma pisi hulma Al-milh bil-milh Asin bukasin مثلا بمثل بكليات الصالح سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فأنت مبدأ بأن جنسانnya ini فبيعوا كيف شئتم Paraga nga kang paente atau pabeli ni kang sa kisini kinabayaan sako subika magsawsang kanya. Paman zada aw istazad sini ngalabi dugma ko tambah pakad arba maka do riba ni. Teka bentuk natin subay hindi pa ito mahal. Al-dhahab bil-dhahab gay ke dhahab ini subay ilan itu usitan at-thamaniya in halqa. Dhahab bil-fidda in ilan in at-thamaniya harga. Alhasil in dhahab ini kalau ginisan dosa. Kalau ginisan in dhahab ini apa itu dhahab ini tuh. Saudi dhahab Qatar dhahab. Bayon be ginisan dhahabin sa dhahab alan din. Dagi makajari bagi magsali makibeli kasi pwede mulawan. Sumiro sa sali timbangan us duk subay ka magsawsangka. Sali kanan duk subay ka magsawsangka.
magsali isa sa pa no sosomya nakipagmumbo kao ano net sabihin lagi makadari bangpay bulawan demikian yang pila gaya sa makadari bang meke papino yung nababang ko may sosomya asal subay ka magsawsak ka duk subay magsali at kami na magsali bulawanin sa dili, pilakin sa dili, tamarin sa dili. Tamarin, di ka makadari, mali tamar, so pamanin, tamar adwa, atau tamar yang sukari, tambuak, miyan. Suwir mas magsali, kanin, magsali, demikian dan bur, melayagin. Suwir magsali, syair, kini asmati sampai buas. O sinape, mil, asin, itu magsali. Nato situ bangsa upama in pidalay in paint bulawan lay in paint pilak lay bulawan gay kay magsadi magsadi sa magsali ano din thamaniya maana thamaniya halga asalnya tidak asal harga usnya atu'um pagi ilan nila si mian dipensanin ini itu magsadi sakini mangdalin pa taruhin ilan la siyan dabuan at-thamaniyah harga us bagi dabuan yan ampat lay at-tu'um alisan bek sa kinakan yin berarti tamarin kinakan buasin kinakan layagan kinakan dawa lenga kinakan ini tepe asin lay kinakan alhasil kinakan itu sadili tu'um ilanin pi kita si bulawan deh bulawan pa inte dukpila usapama aku meliku bulawan saatnya si aku pila depende dari si pag-isunan bilay bisa magkakakulang min basta aja pi majlis al-aqd basta kita magsasangka bisa 1 kilo, 2 kilo makajari basta yung sasangka bang bulawan pidda bang pain tadahap pidda sa bang bulawan dito makajari bisa pain bulawan tek ganun bulawan andang gusto ito magsali apabila isang sisin pag sisin kini yang suwede ko ito siya bulawan ang sama mali bulawanin ay beli pain kayo sin ay beli pain bulawan sin nasuway mo kam bisan yan hek kasimli atawan hek kay sa bulawan lay depende sa pag-isuan basta aja ka magtawa dong magharap dong magsawsan ka wala importantiin alhasil bang kayo mali bulawan pa ino halgaan sa pama may dangibulian man ipilay bulawan sa rumah gay makajari kuya subentid kami magharap Tedo no, painte bulawan lay, duk sungan do sa sini. Bagi magdambua din ilanin, ina thamaniya siya. Hati din hatu yan. Us pasalan sa sin duk sin, ganti sa waktu itu uang atau na dia, sin duk sin. Kung sa pama isa sinin real pesos. Magdambua ilanin sa magsandili asalin pesos do real sa ilanin thamaniya bagi mahal gaya bang magdambua ilanin magbidda ini pa hindi asalin ini ginisnin bisan kyo mel idambua real 15 pesos ganyan problema basta adya ka ang magsawsangka basta dia magsawsangka. Sa bangkay magsawsangka, ito makanyari siya. O si Sam, pili kita si ano, si Tamar. Tamar, gito makajari. Malingkanan niya sa makajari, bang sa pambaya mga inatamar, inarutaw pa hindi. Buga niya si iye, inarutaw, sa niya si iye, nasa tamar matigaliwan na magsambi.
Sa gihan palabay ang banakam sa tausok. Gawe pa ito palampas ang banlime ausok. Ibe ausok ini dapua wasak. Andun po sa piyata sa ya 2 kilo tenga, 2 kilo andun po, 2 kilo tumpu. Bayo ano ka. Painte banggay pa diya ka ang bantelo hatos sa ini gantang. Ibe na makainin. Atau si kilo sa waktu tagu itu may 250 kulang lagi. Pagpetat si 25. Si Amber 2 kilo tenga. Sa ini, nabang siya ko sa tamar. Bigay tamarin, magbayo ang tamarin niya, tamar sukari, tamar khalis na, tamar bayo ang tamarin. Sabot Ibn Qayyim, 600 bayo ang tamarin. Nah, nagayon yung gaya pa ito makadyan, mag-iros magsali-sali kayo mo. Bigay siya, jangan matuulay ka pa niya sin. Bisa niya sin, kulang ka manamalan. Muntik kami, dalam desertohin, minorin. Kaya kasi kita, jaman pa, kaya tabo, kung kinutos si Duwain, putusan. Pagsambil atas tagal, dokumen na. Saya bentuk nih, kaya niya, Nasa ili, bang tamarin pa ito sabihan, hap, begitu gitan to hap, sudah na kung sali, gak niya pa ito. Sa bang pa ito tamar isa, dukbur, makajari bisan 2 kilo tamar, 5 kilo bur, sa basta dyan kang magsasangka. Pwede ini tamarin, pwede ito bur ni siya, sasangka. Sa bang pa ito bayan, ya apa nih ilai apa nih tamar ko 2 kilo mau ko iskaw yun 2 kilo kaya ko ito makadapit ito sa sangka alhasil min subi magsasangka pa inte ano lay demikian din sa'ir duk min asin kuya isa nato sito bang pa inte isa mian bulawan duk may tama. Bagi magbida ng ilalim, mas magbida na sa unang. Na makajari niya. Bisan kami nga sa papano niya tangan ko. So, may tama. Sa suminitad doon, nung inabayad nila. Pero ilaan niya katama. Sa asal sipat na, sa sipat. Tawa, may paintero ka nung lay. Sa lapit niya, ano niya. Nama kadari kat misalnya, إذا اختلفت تقدر يعني. فبيعوا كيف شئتم إذا كانت هذا البيت بمقصد دي البيت الإنجليزي هنا وما زال فلا يباع مكيل بمكيل من جنس إلا بهذين الشرطين. بمق مقصد سواء بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع بمكيل موزون جاز ولو كان القبض بعد التقرب. Jatuh situ, kuat ente beneng boleh bulawan, duk sin nama ente, duk tanah, nama kajari, bisa mengikat doa, duk tamar le bang puas, bang puas le dauras binaan, gaya ente maka ini, atau me sumu, kajari, mau ente sin, tamar, tahun bulawan tamar. Gimana maka ini adalah sih. Sa puas begitu pada itu nggak apa yang ilanin lumanya tamania, lumayan pa inte kinakan. Maka jadi siapa man cellphone bisa magsalit cellphone iyan sama Samsung 2 duk men atau apa itu Samsung 2 duk iPhone na buah. Maka jadi bisa rin din cellphone pagkasi duk bisa pa itan atau ang Samsung 2 o Samsung na buah. Bahkan makajari pegaknya lah ini depende atau ana isab may jeep atau ana may kotse na makajari do isa pegaya lamud la is at-tamaniya ini ilan tamani bulawan pilak atau si may maana bulawan pilak le alhasil to sito makajari kayo umuro magtuy bayad no makajari namuli. Depende pa rin sa pagkatawaan.
Makanya anil magsad-sad diri ko. Pagkataka may buwahan hindi. Atau may lesson. Sige. Pagkataka ilanin. Inilamod si riba. Masya Allah, ni lesson andang ko. Doon lesson may bularo. May lesson ini may demon. Inilay. Riba tahun gana. Natusi itu gak apa yang dalamut. Gak apa yang dalamut si iliin. Gak salah-salah cuma tinimbang. Atau iya wala asal takesan, tinakes di ginantang. May buwahan zaman na to, tinakes ke. Binapang. Satu, ko rin ano, yan, ito pangasiyan. Alhasil, gak alamod pa ito si iliin. Bisan si waktu depan ko itu tinimbang na may buwahanin, tinimbang na may lesemin, gak pa dalawa bigay asal din, so may pamati si asal. Gak pa tinimbang na. Tandaan. Tandaan na rin. Sinuto. Di mana mas berhati terhadap salat. Ini yang kerja murajaah. Ego itu hatu humalika amsi. فإن كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها رواه مسلم. توشي توين pamagasan do sa pente wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bay al muzabana. Muzabanahin bang melli coban tamar, muktamar ko sabutan silnya. Tamar muktamar sa ipalai diyataan na tamarin. Sabi ko mabaya ibn buami dan mabaya kyo mangan malay diyataan bebe bahao. Na gay makajari. Sa niya pwede panganjarihan iya pibay al-araya kung sabutan si pibay al-araya banggay hadya palabi amban lime ausuk teluh tusganta sa sudah kasar saratun si al-muhtaj magkalagihan yun si rutable usga niya pamalini magkan iya wa min syurut bukan syurut pente alla yaqa al-aqdu ala muharramin syar'a. Dugay ba ente yene pinabilihan lay asal-asalan bang si syara' haram. Kuya pa man li'ina agay. Kuya pa ente li'ainihi kama naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bay' al-khamr wal maytah wal asnam. Mga sasalan haram kung nagtang kita makadari siya may pamilihan ko, itong belido siya. Kaya pa ito, itong mabilihan kayo kamar, may makadari. Mga sasalan haram, kamar ito mag-ilan ho. Kamar, o sinepe. Ini sigupanin. Dukan, sijara. Ini hukuman nih. Haram atau makruh atau ini? Haram hukum sigupanin. Jika saat mereka menamal makapilih busibaran, kem makapilih busibaran, haram juga. Demikian nih, kau pengat jago sin, jadi inanu jah. Dole, maka kebaran dulu, pinagawang ben altaan. Alhasil tu si itu kan pamigesan. Magdagang kayo, sigupan, nukhamar, bagay. Wal mayta, may mayta ini may hay mate ini may paralangan mo siya. Bukay ka sa kita patek ka, pag mamanya sa maglibit, kung sinumbali, ako parang sa mate ini. Pinabalihan. Yan haram. Panas pa. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Hinaram sekali
mamatay. Naik mamatay ba ito sabi niya? O sinabi, wal asnam. Yan may barhala. Yan marangan ke barhala, kaya makajari. Magiging ang kayo, us, parangan, diba sa bagi, ano, saan sa bagi haram? Ko, bagi painte, nakatawakan maranawin, patik ka sa mga. Kung gusto rin, ano, pagliktabi. Nasa iya, bentukin. Hindi niya, satu-satu binaliwan eh. Binaliwan eh, bale, magpesin dito niya. Lalu, mga ilinipilak mungkin niya, dambuak sa tulay. Sa hekar naman, kakulangan naman ito, ano magdagan, diba? Saan talaga? Saan talaga kakulangan? Mas kakulangan naman ito na belik, patsak ko. Binaliwan. Us may mayam jeep. Mangyay parwa pari kaya tawanan madre ini le. Parwa sa bilai. Sa dukan niya. Us paglai miyaan pinagawa ka sa santo miyaan. No, wala electric lubang pa ni nung ba sa santo. Pag sumapa sa santo ga bisan niya guna-guna ni sa ito. Dugi jadi kaya ya, balik betul na beli mo. Nagdala ni na betad dari pada medyo membuat. No, okay ni. Pag may paglay siya, kaya dari magbuhat siya biya. Kuya siya. Pag niya sa dilig lu. Napay na nawe, ginawa na kaya mo. Siya na yung pupan din pila pamilihan ng tatlo. Nasa iyan Given na makadami sa asalan haram pa yung ganun. Santo yan. Mas pinagalihan pinadalangan. Wa imma lima yatarattabu alayhi min qati'atil muslim. Ina-ina na ito kasi ito sababan makapag-ambulda ina pa inti pangkin muslim hindi kibet makadari. Miyaan palamod sila yan. Kaya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أو عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجس. سنجي بنطق لين. فما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بانكو مبليها لو سبليها ممكن مسلم. سبليها ممكن مسلم. Demikian mel isabkeu lusi pemilihan mungkin muslim. Saya bentuk ini pemanen. Maknanya kalau pemanen tidak buat ini. Al-bay'u ala bay'il muslim. So pamannya magdagang kenta. Tambat pa ito. Pinain pesin yung dawel. Betad depende 10 pila. Pada 10 pila. Ini pa ito magdagang lain. O siya sa unahan ito ng buwa, pagtipili, kinakata ng mamalihin. Ikaw ko ipipilay siyang pilak do. Manali ba yung makajari eh. Jadi sa baba din, makapag, ano ka, siya antara mamalihin, binalihan ba sa tawa siya, siya antara siya sa mamalihin. Saya bentuk nih. Jadi bayi ala bayi al muslim. Demikian beli. Sa upama isang iya dagangan. Ya dagangan pinabelihan. Sa upama 10 pila. Magtawa siya. So ni binali kunungsin na damuain. Us bagi hadu astal damuain sa damuain isang. Ini sabtek kapili. Mana ako pa nabili ni. 10 damuain. Na siyempre, pangurong isang si Maratulang Kiawin. Gaya ba ito makadara natin siya? Bili si dalangan sa ako, magtawa sila siya. Demikian na najas. Yan malang Kiaw ba anulay, coba niya dagangan. Ubus. Niyaan ada kala, niya sa magkunsi. Atawanin, ada kala isa pasal mismo na po dagangan niya. Pinalang ko, ay anuhin, min pricing, be?
Sa gay pa ito mamaya bibili din. Us bagya tek kalha o gay katauhan ni pagtutabel liwa ni. Siya ga tagna pa din sa bupila. Us bang may arara lipat ano gin. Pwede sa pagnabuha. Sampai sa buktel sa bukami sa bukami. Pag may tika-tika niya tek ka. Si waktu sa buklime. Napagtubay na ako yung bibili ni. Sa buklime. Nagayipin na makajari, hindi. Kaya, ang najas. Bang, kung sa kaula-ula, pariyataan Presley, sa gano'n kayo pwede mabaya, may lina yan. Gano'n niya, ano ray? Na yan, natin yung makajari. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن تفريق بين ذي الرحم في الرقيق. Pagkakasal doon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian ini pag pinagsapihak sa antara due atau si antara pa inte ini tapit-tapit do si raqib si maipon. ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للكمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق يبقى ذلك. Kalau demikian ni, bang pa ente memilih. So apa ini pemanen. Meli ye panjang iuan asal osalis bermaksiat tujuh Allah Taala. Dia mengajar pemilihan masuk ketauhan dulu ya. Sampai kan kau apa? Bila orang pergi asal song pangalang pas nih, song pengholdap nih, song pang ini adalah mau patahin kan samian, ini mengajari. Atau orang itu meli sama melahi pak ini. Saya itu satu syukur orang pak ini sama pagtubaan, lagi mengajari. Kayaknya sama haram, ini mengajari syukur pilihan pak ini selalu sebab maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang pagdagaya. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب ومن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. Gisap kayo makadari isap maglarap mangkubente ko na sinalahatin umiyatek kasama hibuin hibuin ni nalai maglarap ng teman itu ulit sinampang nih jadi pagkikik katauhan ko sa malay halga malaihin kaya pagkatauhan natin beli ko siya ka pa sa iginin may legas ayun katauhan isap mangkoy medyata sikite hinapahabaan nih anuhin manok kau sinamitan oleh tadi masalah kena kakapetan kuyaan ini ada manuk lu aku ngelin bagi katakan halgain di malai dan tamu insya miaan us bang pe tedo di sini lu menentamu lagi murah pe jadi dia mengajari bang siapa masuk tabel liwe deh depende sudah perdagangan bang tek kalah bang iya itu mabaya tedo le balik dagangan ni pabalik le anu ni sini kau bil khiyar la talaqqul jalal gitu makajari magsampang gitu kan demikian apa atau ini nih si waktu game umabot baik tetamu nakunin faman talaqqa fashtara minhu sini isa kau sudah makalagap atau makasampang o tabel ya kan فإذا أتى سيده السوق نبنتك كنا نقول إن أصل مسمسي تبولي هو بالخيار depende dari siapa mendol oke mengedol iya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam man ghasyana falaysa minna sisi-sisi merupakan kami lumayan pedoman kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ini alai berdagang kinakan nasal nah, di mana malah mendiatain, ini juga mendiawain hati asal ngihap. Nah, kalau zaman sekitar kok itu masih menghapir. Bebuahan, dapat jawab pada sistem memakai. Tegak anu. Jadi kalau mendiatain, pernah sahab itu nama pagan bismillah. Paganunu samiani hati. Nah, manukasya Nabi Rasulullah SAW sini merupakan kami, teman-teman kami.
meyakinkan waktu itu. Nah, habis pendataan pindah ke Rasulullah SAW tangannya. Pak ini asal kenakan tuan. Ini pada habis itu ya. Kalau pendataan sama dia hokai. Terus tuh di sini mengkasyana pada isam di sisi merupakan kami, nakalan kami, rumah dan lemban kami. Hasil kami ini dalam Rasulullah SAW. Ini Mesir. ومثل الربا الصريح التحير عليه بالعينة. Masalah riba Islam. Upama apa itu sin riba asal matampalin nih. Sorry, at-tahayyul. Pinag-libot-libot berbagai dawai ada sabi namin dagangan ini keu supaya haja niya so yung makado riba. Pwede gitu, pwede riba. Saya pemanin. Si AA sapang gue aku taga ano ko yan, taga dagangan ko. Detat din ini detat din ba ito na cellphone. Taga dagangan ng cellphone. Ubus niya, Melly, ngutang na siya ako. Mabaya saksi kinabayan ano lay. Kinabayan na si ako lay mangutang lay. Sa papili ko yan. Pain mo, sa mga halganan may dangi mo. Halgapan da simlay. Halgapan da cellphone lay dangi mo. Doon naman cellphone ito. Halgapan. Na okay rin. Pag ini dari cellphone pwede beli ko pwede balik. Pag kita bayar siya mano saja. Basta ka lagi ang sisi. Naman okay ni. Ito ako pwede siya mano. Para sa dagi mo pwede. Na magbayad pwede alay. Ang dagi mo. Ngayon pwede kayo sa paling makakaya. Malagkan din siya. Basta ko may naalay sa mga goy kao. Naka cellphone. Ganyan. Diyan mo. Halga cellphone sa akin halgaan niya. Bang nakadami mo. Us in amiyaan, kinagaan ng sin. Ngayon naman kung si Tabo. Sa bayaran si Tabo dami mo. Salit tabeli yan siya mahatos kung waluhatos, binayaran si Tabo dami mo. Nag-iyan mo, kumalik ka nila sa klarisan siya. Samang sa mismo kao, mamili yan, mamalikin, kwestel, inanumiyaan, ito pinagpulimot, nakikita na makadari. Na kung hindi nataman siya, insyaAllah ta'ala, balikan sa kabalik. Continue. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.